Kadai-kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli do Elma Arwar. Kimat bakong san jong khubor man ta ka step ka life hoi tere ujumang kilong. Pelat pisa ka sarkar jala Meghalaya hadu khat khandai point propson klo tingka Shabaro ki deputy commissioner jong ki district ka jala ban ajing yarap Shabaro ki to ki balangat ha ka jingsha ling shop jong ka Eryong Rimal pentip umintirang ba ka jala ukan rat ke sangma ba ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kala tere borba ban moromot pen bahaya baro ki jing thot jong ka boarding electric na ka jingkhe ka Eryong Rimal ha ka jala sedang ka jing kendo breu ka Director General of Police Bathamai ka jala ka kong Aida Shisha nonglang nalu hinin ka sngi but pentip chairman ka Committee on Government Assurance uba Renekton lingdo tongkhar ba ilon jingkermen show ya ka momulu Chera Cement Limited de banchnano da ka museum bat resort ka khubor ka babnya ka sarkar jala ka pelat ya pisa ka balong khat khandai point propson klo tingka Shabaro ki deputy commissioner jong ki district ka jala khnang bakine ki deputy commissioner ki laban ajing erap syakitu ki beriu ki belangat ha ka jingsha ling shop jong ka Eryong Rimal umintri ka sarkar jala uberipet ya katna disaster management uba kerman chula ula pentip bakane ka Eryong Rimal ka lakta bah harilum jentia ha ka balado iwe bana east chantil district ilado e ya la ka jingim uni umintri ulay thuru bakane ka Eryong Rimal ka ta hadu aspa nyopui tili kishnong bat penjuloru hadu khandai spa light li kiyeng uba kerman chula ulaya thu banalor ka rilom jentia kiwei ke district ki balasha akta baharu ki kinthop ya ka eastern west Khasi district bat ka west Garo Hills district uba kerman ula pentip ru bah north Garo Hills bat south Garo Hills district kani ka Eryong Rimal ka lakta ru ya ka yat ke yeng jong ki kali na ka jing khlem jong ki ding bat kaladon ru ka jing thot ha ka boarding na ka jing khlem ru jong ki post ding electric so uba kerman chelau la pentip ru ba jing maromat ban pen bahaya baro ki jing julot ki bala syakta ha kani ka Eryong Rimal kala ya syak ba katanat kala pet ru ya baro ki jingot jing sep ha ka bede ba ki jing julot ki bala syak bin julor ha kani ka Eryong Rimal Umintri ng baka jala ukondat ke sama ulay ito baka Meghalaya Energy Corporation Limited ni ke MEECL kalatere borba ban marumat penbahaya baro ke jingthut jong boarding electric hak jala na ke jingkhe ke Eryong Rimal uni umintri ng baka jala ulay ito ru baka sarkar jala kala ayru ya ke jingyarap siya baro ke district jong jala lemru ba siya kiriw simet ki balangat hak jingsya penjulor na ke ni ke Eryong Rimal hak juga por ukondat ke sama ula ay kubleiru ya baro ke officer jong kitnat beper lemru bat ki Boston Shah district halor ka jingtre borba ka jongki ban aya kilat jingena syakipat ba ka jela haswa ban khie ka ni ka Eryong Deputy Commissioner Ubadairu Chairman ke District Disaster Management Authority Southwest Khasi District Ubatilingwa ula pentip bakatkum ke jingkhen balayo na ko office jong block development officer jong ko maukerwat CNRD block kidan halu khat light ligi yeng ki balasha penjulor na ke jing shop ke Eryong Rimal ha kani ke district uli UDC ke Southwest Khasi District ula pentip ru ba ke District Disaster Management Authority jong ke Southwest Khasi District kala dap ru ban aya kilat jingerap ki bakan thup nalu ki marba mardi bat ki jingon kamba hamat e Shabaro kitu ki beriu ki belangat ha kani ka apot ha ka sinong lauble ka bahap hapo ka mau kerwat CNRD blong susu uba lingwa ulai thuru ba ka jimarmot ya bun ki benta kin thop ru naru ki boarding bat ki kila ya shat ha kini ki jaka ki bala shakta na ka jingkhe ka Eryong Rimal ha ka juga por uba lingwa ula kin turu ya ki nong snong bakin shong bet hayeng bat simru ya kilat jingyala banyala ya ki na kinu ki jingja jimen saw Samut ki breu kin thop ya laingut na kaju yeng kila khlat no ha ka sinong nong priang kabadon ha ka thain sora hadin ba atli ki yeng kila julor na ka jingtua ka khando na ka liang ki katto ka ningut ki nong snong hanong priang kila ya thu ba ka jingtua khando kala Joshua ha ka yeng jong ba bisa nong room nyopsan snem khakarta kini breu kile thu ru ba uni ubreu uladan tang marwai halayeng ha ka por ba khando ka twa ba hadin kata kilaong ba ka jingtwa khando kala leja sa ha ka we pat yeng kabala syong lasa do uba kan mau singai nyopo snem khakarta ikurim jong u ikong benti riatam repo snem khakarta ba ukhon jong ki ubadang samla ulom lang ratiam katkum ka khubola yolum ka te ka ja ha ka por arbjim step jong ka sipalai ba ki basyong basa hakatay ka yeng kidang yotya. Uratin
Nganong biang, returning officer jong ke Shillong Parliamentary Constituency USC Sadu lember ke officer jong ke Boston Shire District bat ketenat election haka sengi balang jong ke tayo kilalik jurip ya ke strong room bat kijaka new vote hamadan puluh. Une returning officer jong ke Shillong Parliamentary Constituency haringkat ke jing serenlang usutnan polis ke East Khasi District Rituraj Ravi bat harin ke jing jurip ya kini ke jaka ulayat hu hakilat pathai khubor balade ban pindiang lut nadong Shillong nak benda ke jing new vote jong ke Shillong Parliamentary seat kebanlong hak sauteri ujelio arajar arsau USC sadu laya turu ba ka Boston Shire District kala penjari ru da ke section 6 pa sau CRPC ban khang ya ke jing lompat ba ke jing ya procession bat rally da ke seng san pathai bat ke ne kan trekam hadu ke sau biji jennit jong kan teri ujelio arajar arsau kani ke ka Akashvani Shillong ke bolam shepi ya khubor Hadin ba kikam kibede bat ke CUET UG arajar arpsau examination balapenlong da ke NTA kilapoi hau minti rang ba ke jela ukonrat ke sama lapenlong ya ke review meeting bat ke dekhot ke NTA lembat ke officer na ke skol ba ni hu lembat na katna puli puthi jong ke jela ha ke jo por minti rang ba ke jela ukonrat ke sama ulara ru ya ke ni kam syakat nat puli puthi jong ke ri bat ulayo ru banyak keren bat menteri ke sarkar pedeng ubari pet ya ke ni ketenat bat kunta ke UGC kala pelat ya ke jela meglea na ke CUT UG arajar arpsau na ke benta ki samla puli ki batmo ban puli UG haki college ki badan jingele bat ke nihu na ke benta u academic session jong usnem arajar arpsau arajar arpsan show ke sarkar meglea kala pensyai ba ke CUT school kanum don kam na ke benta ki admission na jingung kelas haki college jong ke jela ki badan jingele bat ke nihu na ke benta ke academic session jong usnem arajar arpsau arajar arpsan ba ya ke admission na ki benta ki samla puli on ibet kat kum gajio marks ke bakilayo na kibut exams ki jongkim ka DGP ni ka Director General Police Patmai jong jela ka kong Aida Shisha Nongrang hinin kesni kala sedang ya ke jingi kendu breu ha police headquarter bat kini ke jingi kendu ke jongka ya ki breu kolong ba ka kwa ba kandon ke jingi de ke bayajan bat ban pengklan ru ya ke jingi trailang jong kipat ba bat ki pulil ha kani ke sni sedang jong ke jingi kendu breu jong kani ke DGP Patmai ladon haru sapu langit ki breu ki bawan na kalang ke jela bat kani ke pin i ya ke dak jong ke jingi trailang kipat ba bat ki pulil la ban kedo ba ka kong Aida Shisha Nongrang kalabu man kasngi palay jong ketayo banyak kendo ya kipat ba kanang ba kipat ba kila ban penpau hi ya kijing kiba kia kendo ha ke imlang kesalang ka Committee on Government Assurance jong Camellia Legislative Assembly hapo ka jingilam jong chairman gani ka committee uba relikton lindo tongkar ha ka sengi balang jong ketayo kilalik jurip ya ka maumelo chera cement limited ni ke MEEC ni ke MCCL ke badan sora bad hadin ke jing jurip na kaliang chairman gani ka committee uba relikton lindo tongkar ulapen pau bakam idon jingkrimen na ka benta gani ka karkhana bakan langkem im namar baki bun kidaw kin thopru ya ka jinglot ha ka ban pinyat ya ka ni ka karkhana Nagalian kita khot jong gani ka committee da kawai ka sur kila minjur ban pha ya ka jing ai jing mut sya ka sarkar ban pin kalano ya ka ni ka karkhana sya ka museum bat ru ya ki jakasa ni quarter ban pin kala sya ka resort bat kan la ban pilat bat ban terwa sya ki nong tre ke MCCL ban pet bat ban pinyat resort ban museum bat kumta da ka bale kum ni ka ni ka jaka ka la pat ban nong ka jaka jungo kai pethei bat on la ban pin pisah khambun ka NTCP East Khasi District menta kasni ka lai phui tere ujimang arajar arpusau kan rakhi ya ka World No Tobacco Day hapo kamat peleng ka balong protecting children from tobacco industry interference ka kamat peleng na ka benta ka jela meglaya ka long mai meglaya tobacco free meglaya ha kan ni kasni rakhi ya ka World No Tobacco Day ka office jong district medical and health officer jong ka East Khasi District harengkat ka jinge trailang bat ki senjup ki hima aliang wa omyang moplang Welfare Society kin belong ya ke jimare marathon ke bat sedang nalat moreng bat tengkut pat hamoplang ka conclave ke bakhandai jong ke North East Cricket Development Committee ke badairu ke joint coordinating body jong kin rutli ke jela ka than chatei lambingi ke bakanthop ya ke jela Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland bat Sikkim kan salong ha ke State Convention Center Shillong ha ke sitari ujeliu arajar arpsau bat kini ke conclave on pelong da ke Meghalaya Cricket Association ha kini ke conclave on sapelong ru ya ke Third Achiever Awards night ke badai ke kusnam ke baon sa ai sekinong ila cricket but official jong baro henriu tili gejala jong kathan syatei lamingi
Kato ka khubor ka lakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashvani Shillong bat sakin diat pon ngin saya so bat ka Delhi station na ka benda ka khubor haktin Hindi bat bot pat saya khubor haktin pareng kani ka dei ka Akashvani Shillong